Thobela, ke a le dumediša, ke a le lotšha, ke re mošate go se moya ka Dr. Makgabo. Ke rata go amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo channeleng ya rena. Gomme ke kgopela gore le re ga le ipsina ka taba tše ke le tshwaretse go tšona. Le gopole go subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell yeuwe gore ka mehla ge ke uploada le kgone go tseba, le share le di-videos tša rena le batho ba ile gore la ba rata. Ke a le leboga. Le kgone ke rata gore re bolele ka bolwetši ba di-piles. Bolwetši ba di-piles ke try o nyaka ka Sepedi rona di-piles ba re ka di bitšang ka Sepedi but a se kgone o ka ikereya. Mare ke tla leka go itlhalosa gore ge ke bolela ka di-piles ke bolela ka eng. Bolwetši ba di-piles ke o kgwetše o tšwele kore ke sort of dišo, ke sešo se seng se segologolo, a se sešo se e leng gore se tšwa boladu goba se a phutla sa tšwa boladu. Ke sešo se e le gore se phela se le gona, se ka ba gona sa fela se okobala, sa ba gona sa okobala akere. And then ke sešo se e leng gore se go tšwa ka mola morago ka mola sebonong. Le tla ntshwarela baga gešo ke nyaka le kwešišona ke bolela ka eng. Se tšwa gona mola sebonong akere, kore sort of go ruruga so, kore ke sešonyane se sengwe ba go no ruruga mo e leng gore go ka hwetša o setse o ya ka ntlong ya botshwelo mare e lego ka toilet, o ya go dira number 2, nka se bolele ka lebitso. Number 2 ra tsana re bolela ka eng. O ya o ke thuša, o kgwetše le gore o kwa bohloko, di bohloko di-piles, di bohloko mo e leng gore ge setse di go tšwele o kgwetše go setse o sepela di a kgotlhagana kere, o kwa bohloko ga o kgone o sepela gabotse, di o dira gore o seke wa ba comfortable le go dula fase kgwetše nako tše ngwe kgwetše o e kwa bohloko. And ebile ka nako tše dingwe di kgona le go bleeda kgwetše ebile di tšwa madi. O setse o dira number 2 gona mola akere go fetša fela o ke phumula o ka lebelela wa fela o lebelela tissue yela o ke phumutšeng ka yona ge e le gore ga o šišingwe. Obviously ga ona motho e le gore o tla ke šišingwa, o ka šišingwa matšhila a motho o mo mara a go obviously o ka sa šišingwe. Kore o thoma o kwa bohloko ona mola gore o bone gore ke tšona di-piles ka nnete and gore o bone gore o ka re di feteletše yaanong kore di worse jwale. Nko check tissue yela o tlo khumana e tšwa madi a ona a tšwa ka mo morago ka moke. Di-piles gantši di causa ke dijo, ka mehla di causa ke dijo tše e le gore re a dija akere, and di causa ke dijo tše e le gore go dija dijo tša nako di tlo dira gore o be le go bipelwa, o be constipated. Kudu nto tshwana le borotho bo botšho bo ntšha di-piles, at least bola bo botšho ba di-slices bo kaone mare bo botšho ba o se ba di-slices dikota di-piles fela. Okay, di causa ke dijo tša go fapana-fapana, dijo tše e le gore go ka dija o ka kgwetšela di o dira gore o be constipated, o kgwetšela o ba constipated oba mohlomongwe o ba wa bipelwa for nako e telele mo e leng gore o ka kgwetša e le gore o kgona go tšea matšatši a mantši o sa ye toilet, o sa ye go dira number 2, o kgwetša kgona go tšea ma 3 days to 4 days, then ke bothata nteo. Ka tshwanelo re swanetše re je dijo tše e le gore at least every day re kgona go ya toilet ra dira number 2. Mare ka baka la dijo tše re di jago re feletša re palelwa ke go ya toilet every day, so re feletša ebile kgwetše le gore motho o kgona go dira number 2 yage maybe after 3 days, after 4 days, then ke bolwetši nthouwe, ke bolwetši ka gore dijo tšela re di jago di tlala ka mote ka di lo šilega mare di swantše di tšwe jwale ga di sa tšwa di ba gona di tlala ka moteng ka mo ka mara stomach sa rena, and then di causa yona constipation mo e leng gore go setse ka kgwetša le gore o tshwenya ke constipation go bohlokwa gore o fele o šomiša dilo tša go tshwana le kore dilo tše le gore o kare go ka ba dipilisi, e ka ba ntho e le gore o ka enwa dipilisi tša tshwana le di-Luxa akere tše e leng gore o tla enwa pilisi ya ona then ya berekiša teng yela, and then ntho ya tshwana le Spade le yona fela e thuša ka gore e ntšha matšhila a le ka mola, and then ntho ya tshwana le mmeleke fresh milk go e le gore o tshwenya ke constipation le yona e ka o thuša gore e dire gore teng yela e bereke gabotse, o se ka kgwetša le gore kgona o ja ma 3 days o sa ye ntlwaneng ya botshwela mare.
di-piles di painful di botlhoko not gannyane di botlhoko ka ge setse ke boletse ka rena ko ngwe bile le go sepela go ba boimetsetse di tswile di le botlhoko le go dula fase go botlhoko ka nako ngwe di go tswa mo e leng gore go tse le gore bile o feletse bile o ya sepetlele go ba docteng ba ya ba go operata ba ya ba di-cutter ge ba di-cutter then nampile at least o ga botse di sepetse mara gore di boye ke ge e le gore o ka no tswela pele ka go ja dijo tsela then di tla boa gape so ya ra gore go ka kwa ile re tshwetse thoma go tshwara and then wa change diet ya gago wa leka go ja dijo tse e le gore ga di nape di-cause ga di ka se o dire gore o be constipated o ka thušega kudu okay motho o tlo tseba jwang gore o na le di-piles o na le bona bolwetse bo ke ba di-piles go ka kgotsa le gore ka mola morago ka mola sebonong go phela go tlhotlhonya go le botlhoko go le itchy o tsebe gore ke tsona di-piles ene o ka kgotsa le gore o na le kore go ruruga goba nka no re sešo gana mola gaufi le mola re dira number 2 ya rena o tsebe gore ke yone piles nteowe di gona ene gantši di thoma ka mogare ko re tšhela tswela ka montle go ra re ka mogare ke tše dintšhi goba ke tše digolo ka mogare then that's why bona di tlo feletša bile di tswela ka ntle and then that's why go shapa number 2 di dirang a kere o a gapeletša jwale gore number 2 e tšwe and then go gapeletša ke eng di gare di a kgobolega a kere ge di kgobolega then ke gona e le gore tlo kgotšelo di thoma go tswa madi gana mola and then go ka kgotšela gore o phela o kwa pain go phela o le botlhoko around gana mola re shapa number 2 ya rena gona o no tseba ke di-pain setse ke tlhalositše gore o kgotse go setse o dula fase o kwa botlhoko kudu o sa kgone go dula gabotse o ba uncomfortable go sepela le gona a kere go sepela then di a sefana ka bosetšona and then o kwa botlhoko and then ka setse ke boletse wa kgotšele gore go ya o shapa number 2 ya gago go phumula ka tissue la ena le madi then o tsebe gore o na le bolwetse ba di-piles okay and go na le ka tsela tše e le gore ka treata di-piles ka ona ka mo gae like di sa thoma a kere pele o ka tla wa re ere ke ketemele doctor okay go rata o ka no thoma le mna doctor goba sepetlele gore ba di-treate sa le ka pela mara go na ka mokgwa le gore o ka thoma o di-treata ka ona o sa le ka gae ya mathomo e tlo le mainela ono re tlogela go ja dijo tše ntse le gore di causa yona constipation e ja dijo tše e le gore di tla dira gore teng ya gago e bereke gabotse o se ka phela o bipetšwe okay ke na le nka no recipe tše tharo ba mohlomongwe mehuta e meraro e le gore o ka e šomiša go setse le gore di-piles tše di thomile go go tshwenya ya mathomo ke na le ba e bitša milk banana mixture ke mmeleke le panana la pola mola ke bolela ka pele ke bolela ka di-luxa le nto tshwana le mmeleke gore le go nona mmeleke fela o tla o thuša gore teng ya e se ke ya ba too constipated kore o ka setse o bipetšwe at least ge e le gore mohlomongwe o ka seno di-luxa o tšhaba dipilisi at least e kry-a fresh milk o ne ona o motla bona tla kwa teng e la go tla kwa setse bereka go tsana fela e ga re dirang e ntšha matšhilele ka mo teng ka mo gore dijo tše dingwe go tlo dija then di kgwetse ka mo teng ka mo go le gabotse di kgone go šilega gabotse di kgone go tswa gabotse le tsona di seke tša go gobatša okay milk banana mixture yona re tlo e prepara jwang okay go nyakega komiki e tee ya mmeleke go nyakega banana e tee ye le gore e butswitše kudu-kudu la bona ile sotse e butswitše ebile o ka re letlakala la ona ka mo ka re le na le bontshonyana or two brown ya go nyakega yona ele ge e le gore banana wa se butswa gabotse o ka itšewa ile ka ra plastic goba nako o ka itšewa ile ka fridging go ka itšewa ile ka fridging e sa tlo butswa ka pela e tla ba ripe gore kgotse ka re mohlomongwe e ya go boleng mara a se bole e butswitše kudu-kudu and then o tlo tšea banana la gago a kere and then wa imesha gore wa e kgatla ka something o dira gore e be soft o tshwana setse re mesha di-potatoes matsapane le yona wa e dira mokgono la gore e be soft and then wa tšea banana yela wa itšhela ka ra bowl banana yela o imešitšeng wa itšhela ka ra bowl wa tšea komiki yela mmeleke wa tšhela ka re ga
yona bowl ela e nago le banana ka mogare wa di tšea wa di mixa mmogo wa di khuduba ka lepola la gago and then go fetša and then go bona o di mixantšitšwe gabotse enwa mixture owe wa banana le mmeleke gararo ka letšatši o ka una frogo wa una mosegare wa una le thapama goba bošego ona mixture o sa tlo stopa yona pain yela kore o tla dira gore di-piles tsela di se ka tlhola di sa ba botlhoko and ebile at least e kgona gore di boela ke sešo sela se rurugile sešo sela se thoma go boela ga se sa o koša botlhoko and ebile ona mixture onola o tlo go thuša gore number 2 o kgone go e betha gabotse o sa tlhola sa ba constipated o kgone go ya toilet o ke thuše gomme matšhilale a tswa ka mo teng ka moke ga e tswa and then piles tsela tsona di dirang ona mixture o dirang o fodiša tsona di-piles tsela ruruga mola go a sepela okay number 2 tsela e ngwape ya bobedi ye le gore e ka o thuša mohlomongwe go tloša di-piles tsela goba mohlomongwe gore di be kaone di seke tša go ba tša kudu re na le mixture ba bitša gore ke mango seed powder mo go nyakega di-mango tše 4 tše e le gore di botswitše kudu di very very ripe like o no tshwana le banana ne ke bolela ka yona ka pele o tlo di tšea di-mango tšela tša go ba di hlatswa wa fetša wa tloša matlakala a tšona ka montle and then go se no tloša matlakala ale a tšona wa tšea matlakala ale wa beya ka montle mo letšatšing gore matlakala ale a kgone go oma mola matlakala ale a omile o a tšea o tsena le yona ka ntlong gomme o ka grinder go na le grinder ka mogare o ka šomiša yena go se na yena šomiša ntho e le gore o ka setla a šala a le lerole botse go nyaka gore ona matlakala awe a be lerole that's why mo go botlhokwa gore at least o be le grinder for o kgone gore a be lerole o tlo tšea powder yela goba lona lerole lela la mango seed akere and then wa tšea wa tšhela ka ra lebotlolo and then go se no tšhela ka ra lebotlolo and then lebotlolo la santse o le bea mo kheleng gore go cool a go fiši a go tonye kudu go no ba cool a cool place maybe somewhere ka mo ntlong mohlomongwe mo fase o se ka lokela ka fridging and ebile o se ka bea mo e le gore letšatši le a tsena bea mo e leng gore mohlomongwe kore like a ke fase mo samenteng a ke re tla ba o tšhetše ka re ga lebotlolo la gago then o bea mo fase mo samenteng samente se a tonya le letšatši le ka fiša kudu mare mo samente o tlo no kgoma e le gore ka mo ntlong o tlo no kgoma e le gore kore go khulinyana go monate so o tlo re every day wa ja teaspoon wa koma teaspoon tše 2 tša lona lerole leuwe gopola gore ke lerole le dirile ka eng ka matlakala a mango wa koma lerole leuwe gabedi ka letšatši everyday frogo le everyday thapama goba bošego ka nako ngwe ka tša lerole lela la gago wa tšhela ka re ga komikinyane e nnyane or bowl e nnyane and then wa tšhela honey akere and then ka teaspoon and then wa mixa wa fetša wa ja ka nako ngwe ebile o ka tšea lona lerole lela o le tšhetše ka ra komiki or bowl euwe wa tšhela teaspoon e tee ya honey wa tšhela le mmeleke then wa hlakantšha akere and then wa kgona go ja lona lerole lela le go ka tlhoka honey mare wa tša lerole lela wa le mixa le mmeleke wa fetša wa nwa okay tsela ya boraro ye e leng gore re ka e latela goba re ka e šomiša ye le gore e ka kgona go fodiša tšona di-piles re le ka mo gae goba go di okobatša gore di seke tša ba bohloko kudu ke ge re tla be re dira mixture re bitša gore ke radish juice di-radish ke dijalo ke sejalo se e le gore se mela ka mfase ga mabu and then sa ntšha bogreenyana mola o ka nna gore kore ka mo godimo ka mo setlontšha o ka nna gore spinach matlakala a sona o ka nna gore spinach and then yona radish go ntšha ka kwa fase ga mabu ka khala go na le tše di redinyana go ba le tše di white jwalo le jwalo ka mmala wa tšona go e lebeletše o ka nna gore beetroot e šepile ka beetroot
ga ona tše dingwe go tše no ba tše di sese tše di telele o ka na re carrot mara go e lebeletše o ka na re beetroot ke radish ba di rekiša ka mo dishopong o ka e kry-a o mo tlo e tšea wa tšea tše pedi wa di hlatswa gomme wa e tšea wa e sega ka bogare go se no e sega ka bogare and then wa tšea bowl ya gago akere goba komiki yo le gore o nyaka go e šomiša wa tšea yona radishela wa e squeezer wa ntšha metsi a le ka kua gare ka mogare ka moki e na le kore ke redinyana boredinyana bo pinkinyana something like that and then kore ke ntho e le gore ya jewa mara e bitanyana ya kgalakgathela go setse go ija akere and then wa tšea metsi a la yona wa squeezetša ka kua gare ga bowl ya gago goba ka ra komiki ya gago and then wa tšea half a teaspoon ya honey wa tšhela ka kua gare ga mixture ola wa radish and then wa fetša wa mixa and then go fetša go mixa mola le ona metsinyana ale akere and then a e tlo ba mantši tlo no ba metsi a le tlo no ba mannyane wa sepela wa ya toilet go fihla toilet ya gago o tšea tissue ya skono wa ithapiša ka metsi and then wa ke phumula gana mola re shapa number 2 gona e le go gana mola e le gore go tšwele tšona di-pies tšela tša gago and then wa di phumula pele o swantše di clean go fetša go di phumula mola and then wa tšea ona mixture ola wa radish juice la gago e le kopanego le ntho le honey wa e tšea and then wa tlotša gana mola e leng gore gana mola re shapa number 2 gona gana mola e leng gore di-piles di tšwile gona go motla bona mixture o tlo thuša o tlo dira gore pies tšela se tla sa ba bohloko and ebile o tla dira gore di fole ka pela ruri ka mola ga di-piles o tla tloga ke tsela tše tharo tše e le gore ke le tshwaretše tšona tše e le gore re ka kgona go treata di-pies tša rena re le ka mo gae go bona o di-treata gomme di sa fole go bohlokwa gore o ye tleliniking ya gago goba sepetlele goba docteng gomme bona ba tla go operator tšona ba tla di tloša ba ya go šomiša metšhini ya bona ba di khatha gomme tša tšwa mo go wena mara ntwa bohlokwa gore go thoma bona re di gona e le ka go ja dijo tše e leng gore di ka se dire gore o phele o le constipated gomme ka tsela yeo o tlo kgona go kry-a thušo ke a le leboga